Povereništvo pokreta Srpske Dveri u Boru održalo je konferenciju za novinare na kojoj su izneti ciljevi, rezultati i planovi ovog pokreta osnovanog pre 14 godina kao socijalni. Za ovih 14 godina Dveri su menjale oblik svog delovanja, ali nikada i suštinu i nikada nismo skretali sa puta svetoslavlja. Krenuli smo sa izdavanjem časopisa, organizovanjem tribina, bavili se humanitarnim radom, osnovali Sabor srpske omladine, skupljali Srbe širom sveta kroz srpsku mrežu, prerasli u socijalni pokret i na kraju zakružili svoju formu u politički pokret Dveri za život Srbije. Pre 2 godine krenuli smo kroz Srbiju da predstavimo novi narodni dogovor i da smo objasnili javnosti zašta se Dveri zalažu. Za razvoj duhovno i moralnih vrednosti, za stavljanje porodice na prvom mestu, za domaćinsku ekonomiju i za stvaranje jedne održive Srpske unije nasuprot evroutopiji. Ako je desno vera, državotvornost, nacionalna svest, brak i porodica, onda smo desnica. Ako je levo, antiglobalizam, antimonopolizam u korist pojedinca, revolucionarni žar borbe protiv korupcije i kriminala i sloboda mišljenja, onda smo levica. Ponešeni oduševljenjem naroda kroz tribine koje smo organizovali, osnovali smo povereništvo u preko 80 gradova u Srbiji. Na đurđevdanske izbore krenuli smo u neravnopravnu borbu, bez ičije pomoći i bez koalicija. U potpunom medijskom mraku i pored izborne krađe dobili smo poverenje preko 200.000 građana. U samoj opštini Bor za pokret Dveri glasove blizu 900 građana i mi im se ovom prilikom zahvaljujemo što i dalje hodaju uspravno. Ujedno pozivamo i druge sugrađane koji se nisu predali da nas se priključe u ovoj borbi za život Srbije. Na konferenciji za novinare sa ponosom je istaknuto da sajt ovog pokreta dnevno poseti više od 10.000 ljudi, pa će uz izdavaštvo i u narednom periodu ove aktivnosti biti među važnijim, jer i na taj način smatraju u pokretu Srpske Dveri svakodnevno jačaju.